Twongeye kubaha ikaze nshuti bakunzi ba Media TV kandi twizere ko mukomeye mwese. Dushimiye buri wese wakoze subscribe. Ni by'agaciro cyane kuba mukomeje kwiyongera, natwe biduha courage yo gukora nkuko mpora mbivuga buri gihe. Rero amakuru yacu yo ku itariki 29 turahera muri Minembwe n'Itombwe hose. Itombwe na Minembwe umutekano wongeye kugaruka inyuma y'imigwano ikaza abaturage batangiye gusubira mu buzima busanzwe. Nyuma y'iminsi yaranzwe n'intambara hagati y'impande zihanganye mu bice by'Itombwe, Minembwe, Fizi, haravugwa ituze byongeye kugaragara mu bice byinshi zo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka mu baturage mu bizo bice, abayobozi b'imiryango imwe n'abatangabuhamya avuga ko mu minsi ishize nta migwano ikomeye yongeye kumvikana mu bice byinshi zo muri sekiteri y'Itombwe na Fizi na Mwenga hose nyuma y'imigwano y'MDP twigwanaho na FARDC. Abaturage baganiriye n'ikinyamakuru dukesha inkuru bavuga ko umutekano umaze iminsi ugaragara watumye bamwe mu bari barahunze batangira gusubira mu ngo zabo, mu gihe abandi batangiye ibikorwa z'ubuhinzi, ubucuruzi bari baramaze guhagarika kubera impamvu z'umutekano. Umwe mu baturage waganiriye n'ikinyamakuru dukesha iyi nkuru yavuze ati, mu minsi isize twari tumaze igihe twumva urusaku rw'amasasu buri munsi, kuri ubu ibintu biratuje kandi icyifuzo cyacu nuko amahoro arambye yaboneka kugira ngo dusubire mu buzima busanzwe. Amakuru agera kuri Media TV agaragaza ko abaturage bamwe bo muri Itombwe na Minembwe bavuga ko bishimiye ituze ryongeye kugaragara nyuma y'imigwano yari imaze igihe ihanganye hagati y'impande zitandukanye. Cyakora ubuzima bwongeye kugaruka. Ibi nibyo bivugwa n'abaturage baganiriye n'itangazamakuru kandi bizemeza ko impande zose zibibona, mu gihe umutekano uvugwaho mu bice bigenzurwa na MDP twigwaneho aho ikomeje kugenzuraho birumvikana ko hari umutekano muri Gipupu na Gaseke ndetse na Minembwe, aho amakuru atangwa nabo ku ruhande rwabo avuga ko bagenzura ibice binini cyaho hamwe n'utundi duce two muri teritwari ya Fizi. Izi mpinduka rero mu miterere y'ibirindiro n'impande zihanganye cyangwa se imiterere y'ibirindiro n'impande zihanganye mu rugamba nyuma y'imigwano ikomeye yabereye muri Mwenga, Minembwe na Fizi mu minsi yashize, aho impande zombi zakomeje guhatanira kugenzura ibice bitandukanye bifite akamaro mu buryo bwa gisirikare n'ubwikorezi. Nubwo ituze rivugwa muri kariya gace ryakiriwe neza n'abaturage benshi, bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu bakomeje gusaba ko hakomeza kubaho ingamba zo kwirinda cyangwa se zo kurinda umutekano w'abaturage no gushaka ibisubizo bya politike birambye kugira ngo umutekano umaze igihe warabuze mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubashe kuba wagaruka. Etienne Muragizi utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'andi makuru dutangiye cyangwa se n'indi nkuru tugiyeho, yasabye abanyekongo gushigikira MDP twigwaneho bakayifasha kuba bahirika ubutegetsi bwa Kinshasa. Etienne Muragizi umunyamurenge usanzwe utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko ubutegetsi bwa Tshisekedi aribwo ashinja kuba intandaro y'ibibazo byatumye abanyamurenge benshi bahunga bakaja mu bihugu bituranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi bivugiye mu kiganiro yagiranye n'abanyamurenge mu nkambi ya Nakivale aho ni muri Uganda, aho yanasabye gukomeza gushigikira MDP twigwaneho ndetse n'ihuriro Alliance Fleuve Congo. Mu ijambo rye Muragizi yavuze ko intego y'urugamba ashigikiye ari uguhindura ubuyobozi bwa Kinshasa, avuga ko ari nabwo ashinja kuba bwaragize uruhare mu bibazo byatumye abaturage benshi baba impunzi. Yagize ati, naje kubabwira ngo mwumvire hamwe dushigikire kugira ngo dukure ubutegetsi bwa Kinshasa, n'ubutegetsi bubi bwatumye duhera ishanga. Yakomeje avuga ko ikibazo cy'abanyamurenge kuko abibona cyaturutse ku kuba batarahawe uburenganzira bungana n'ubw'abanyekongo. Ati, ikibazo twagize muri Kongo ni ukutemerwa nk'abandi banyekongo, nicyo cyatumye tuba hano mu buhunzi. Muragizi kandi yanagarutse ku bitero z'ubwicanyi byagiye byibasira abanyamurenge kuva mu mwaka wa 2017, avuga ko byatangiye mu duce twa Maheta, Ndondo muri groupement ya Bijombo muri territoire ya Uvira ndetse n'utundi duce mbere yo gukwira mu bice bya Mibunda n'ahandi. Yakomeje kandi
Yavuze kandi ko abakekaga ko ivyo bikorwa vyakorwaga gusa n'imitwe ya mayimayi y'abafurero, ariko we avuga ko hari n'uruhare rwa leta ya Kinshasa. Yagize ati hari abibaza ko twicwaga n'abafurero gusa, ariko si bo bonyine. Bavuga ko Rurenge muri teritwari ya Fizi banyuraga mu bice baje kudutera birimo FARDC, banyaze n'inka zacu ibihumbi n'ibihumbi, izo ngabo za leta zirebera. Yakomeje avuga ko nubwo ku rugamba hagaragara imitwe ya mayimayi, we abona ko hari abandi bari inyuma yayo, harimo n'inzego za leta ya Kinshasa. Muragizi kandi yavuze ko nyuma yo kutabona ubutabazi mpuzamahanga kuko abyivugira, bamwe mu banyamurenge bafashe icyemezo cyo kwigwanaho. Ati twatakiye amahanga aratwihorera, twabonaga ko hari umugambi wo kuturimbura, bituma dufata umwanzuro wo kwigwanaho. Urugamba turimo uyu munsi ni uguharanira kuvanaho leta ya Kinshasa no kubaka leta nziza irengera abanyamurenge bose. Yanavuze kandi ko leta idafite ubushake bwo kugarura amahoro, yari kuba iyo ije kuba ifite ubushake bwo kugarura amahoro, yari kuba ashimangira ko yari kuba ariyo mpamvu hakenewe impinduka, ariyo mpamvu hakenewe impinduka ku buyobozi bw'igihugu. Mu ijambo rye, Muragizi yanagarutse ku kibazo cy'umutekano cyaberewe mu Minembwe, avuga ko mu myaka yashize hari abagore barashwe n'abasirikare ba FARDC. Yongeyeho ko urupfu rwa Major Joseph Kaminzobe mu mwaka wa 2022 ndetse na Kapiteni Gisore rukatura Igoma, avuga ko rwatewe n'impamvu zishingiye ku moko yabo. Mu kugaragaza ko ikibazo cy'umutekano atari cy'abanyamurenge gusa bashigikiye twigwaneho, Muragizi yanatanze urugero rwa Jacques Kongoro, umunyamurenge ukorera leta ya Kinshasa ku mujyanama wa Perezida Tshisekedi mu bijyanye n'umutekano. Avuga ko nawe adafite umutekano usesuye kuko yabivuze hari hashobora kumushinja gutanga amakuru mu gihe habaye ikibazo. Mu gusoza ijambo rye, Etienne Muragizi yahamagariye abanyamurenge gukomeza kumbatira ubumwe, avuga ko ari bwo shingiro ry'intsinzi. Ati ndasaba abanyamurenge guharanira kuba ubumwe n'intsinzi ikomeye, kandi nibwo buzadufasha kugera ku ntego. Aya magambo ya Etienne Muragizi aje mu gihe ikibazo cy'umutekano n'amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo gikomeje guteza impaka, aho impande zitandukanye zikomeje gutanga ubusobanuro butandukanye ku mpamvu zayo makimbirane ndetse n'uburyo ki ayo makuru cyangwa se amakimbirane yakemuka. Tuje muri Makoborabuke, FDNB ingabo z'u Burundi batangiye guhungira muri Tanzaniya, niko amakuru dukesha ikinyamakuru avuga. Nyuma yuko ingabo z'u Burundi wazalendo FDLR na FARDC zatsinzwe ku migwano yagaragaye cyangwa se zagerageje gufata Minembwe, zikaza gusubira inyuma zerekeza Baraka, ubwoba bukomeje kwiyongera mu baturage muri ako gace. Imbonezi z'ikinyamakuru dukesha inkuru zatangaje ko abaturage batuye muri sekiteri ya Tanganyika igizwe na Makobora, Rusenda, Kwambogo bari guhungira berekeza muri Tanzaniya bakoresheje ubwato. Abatabashije kubona ubwato bagakoresha inzira y'amaguru binyuze muri Force Bendera. Andi makuru ari kuri kinyamakuru cyamenye nuko bamwe mu bayobozi ba wazalendo ku munsi w'ejo bohereje ubwato bw'abatwaye imiryango yabo 54. Bibaye nyuma yuko hari amakuru avuga ko abagwanyi ba MDP twigwaneho baba bagerageje gufata agace ka Baraka binyuze mu bice bya Kabembwe. Harabaza tese kuko ingabo z'u Burundi zizasubira gufata Minembwe. Ikibazo bivugwa mu ngabo z'u Burundi bikomeje kwiyongera. Hari amakuru avuga ko bamwe mu basirikare bakomeje gutorokera berekeza muri Karemi no muri Tanzaniya, mu gihe abandi baba barahunganye n'abaturage. Colonel Ndizeye uyobora ingabo ku rugamba ngo yatanze itegeko ryo kwambura abasirikare bose telefone kubera amakenga ko amakuru ajanye n'itsindwa ryabo ry'ingabo z'u Burundi yageragejwe kuri M23 cyangwa se yagejwe kuri M23 n'abasirikare bari ku rugamba. Nyuma yaho ingabo z'u Burundi zitsinzwe ahitwa Pwezero ngo zerekeje Baraka. Colonel Nihoribe uyobora division yategetse ko abasirikare baguma ku rugamba ndetse bakongera kugerageza gufata Minembwe. Avuga ko amafaranga ngo FARDC yabahaye cyangwa se yahaye Burundi adakwiriye
gutuma bata urugamba, niko kino kinyamakuru kivuga nubwo tabasha kuyagenzura mu buryo bwigenga. Batayo ya 29 yari imaze igihe igwanira muri Minembwe, aho bivuga ko yarasiwemo abasirikare barenga 100 mu gihe yari hamaze gusa. Nyuma yaje gusimburwa na batayo ya 77 ya Tafoke zari zaraturutse Ikalemi bakigerayo nabo. Bivuga ko drone bateye igahitana abasirikare bagera kuri 40 kugeza ubu ngo hageze batayo ya 11. Kwa 26 kwezi kwa karindwi ubwato bwari buvuye ngo Kalemi bwatewe, bwari butwara ibikoresho by'ingabo. Bivugwa ko zari zaratanzwe no Bubiligi na Afrika y'Epfo, bwarashwe na drone ngo itazwi ahitwa Kavumbwe muri Tanganyika. Tubutse ko agace ka Ho Plateau kagizwe na Rurambo, Gashamba, Kwitara, Bibangwa, Gufaho, Gitoga, Bijombo, muco hagati Gatanga, Umugeti, Kamombo, Mikarati, Mikenke n'ahandi. Tubashimire mwese twabanye muri umwanya w'amakuru. Gusa tubutse ko byoroshye kuba mwakanda aho hasi handitse subscribe duhure amakuru yacu ataha. Ibihe byiza.